Karbi ang long Tovar krongpli kaselam atum kirim kibi kethek thepen ajok inut ningkan troksi arta aoso phan kalvar ke konglong ajok konglong ponbob. Longnit hawar kimia long Tovara kung along kedo tara lang so LP school along class KG2 ang dengkachar libom Rostom rong pila pen mirmili teron pia tumasopo ningkan troksi arta sarbolon rong pia phan pini thang ni phai krepo arni ada por phai nerkep apor malom kalvar apum arleng penang ke konglong ajok kopai kelang no penajok sarbolon rong pia phan kalvar apum konglong ponbob. Pinpur pon me labang so kalvar kibi pon ke Tovar krongpli kaselam bom atum si school abai kangalong si labang so akalvar kibi penajok kopai kelang no penajok sarbolon rong pi apran dam nang juilo. Labang so lama puthak ham phangasong KSA tum arjulong si KSA CEC thang sing timung atum adim paledam si Tovar krongpli kaselam bom MD aphan chitong dam si KSA CEC thang sing timung aning kithi thektik pen Tovar krongpli kaselam bom MD aphan kang checkpon. Lasi labang so kisung ahematum aphan Tovar krongpli kaselam atum nang chilang nangji. Lapen amar sing tiso ahin pen sitame kerap nang pinangji pusi apran kedam jui sarbolon rongpi ahematum kachuning ripon. Lapen lapuson kopai kelang no pen apran kedam nang kokke. Tovar krongpli kaselam bom atum si adai vek lo pusi radatum sitame ke jong padopon. क्या करेगा बोलो उसको? क्या करेगा बोलो उसको? Who will take the responsibility? हाँ? This is because of your careless. एक बड़ा कंपनी बना है यहाँ पे, फॉरेन लगा रहा है, आपको ख्याल होना चाहिए. What should be the precaution here? देखो अभी वो भी ऊपर लगा हुआ है, वो भी एक्सीडेंट हो सकता है. हाँ? What do you think about now? क्या एक्शन हुआ अपनी? हाँ? किस आप कौन है? Who are you in this company? Who are you in this company? परिवो? अपना गुरुसु. अरे साहब, एक तो इको कुल अपनी मैनेजर ना पूरे हाँ? अपने के सबन हो रहे. कौन होशे? हाँ? कौन हो किमान हुलू लोरात ये एक्सीडेंट है कौन? हाँ? कुल रेस्पॉन्सिबल है. कौन बाबा लगे? एम्बुलेंस हुआ कौन? कौन बाबा लगे? स्कूल उसने से. कारण रेस्पॉन्सिबिलिटी. We will ban the company. इतना की एक्शन होगा पक्का पुलिस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है. पुलिस इतना की एक्शन होगा अपनी. की साइज अपनी. हाँ? लोरा मुनी को तार लाइफ इतना अपनी आनी परिवो. हाँ? अरे साहब एक तो Sodricho arong along than rong care karkli. Pini thang ni phai krepo aningkan bang ason thak pining aningkana farman tami arnamar ni ben ka chepa miasai denglo. Borjan constituency ke parlo Sodricho rong care committee pen chepatir piponsi Sodricho arong angkang kedo anarat atum aningkan bang ason thak chirung chereksi pining abaha tami arnam arni than theli pen chepa minangji pura pini thang ni phai krepo arni angkang pia farman than rong care karkli sai denglo. Bangso sai kedenga thepi kela henlo. Ili hako pensitami karbi karbak akhe atum ke chorkli chophejo anathu pensi nangkiplang. Lapuson si pinitami Sodricho arong angkang pialong kedo prong solangdo karbi arat aparman kaike sitami do me thak menangji anparta ajada sai le choklem chodam tami me et me phone anparta e og pran kipa mi senji lapen arnama hirjume kaike kedo verjia phansi than theli volo vo sangpen thok jerlo. Pini bangso ke thoki jeralong than rong ker karkli hem phumukrang rasinja karklia kurusar ke haiterang deopani than karklia kurusar sing terang dhonsiri than karklia kurusar soren teron sukanjan than karklia kurusar khonsing kiling jia than karklia kurusar rajen ingleng amrajan athan karklia kurusar birendra rongpi horichan sarpo karklia kurusar riso kiling laso akurusar tumpensi thokjer ponlo. Pini bangso ke thokijir ponalong womut vokantami mesen pen thokjer long lupusi kurusara tumpen ferangkia phan than pachini. Sodricho aronga sar GB anan kiling Dilip teron ke LAT chunbang ke haiterang chunbang Sodricho arong committee Sundor ingti vice president Bokajan municipal board chairman atumpen chenglok Pinang an man kedo kethek ding atum chetong dunsi rong ker karkli aliralon pipen kecho kijon aning cheparong pon. হয় আজি ঢেন্দাঘাট বজাৰ হৈ যে আজি ৰংকেৰ পূজা পতা হৈছে ইয়াৰ বিশেষ কিবা বেলেগ ক'ব নেকি উদ্দেশ্যটো এনেকৈ হৈছে আমি যেটো থান পূজা প্ৰত্যেক বছৰে কৰে আজিলৈ 6 বছৰ হৈ গৈছে আমি ঢেন্দাঘাট বজাৰ হৈ বজাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা বজাৰ
চান্দা বৰঙণি উঠাই পূজা কৰি আমি এই পূজাখন ভাল হৈ আছে এতিয়াও এই পূজাটো ছাগলী বলিদান দিয়ে আৰু চৰাই দিয়ে 6টা আৰু বলিদান ছাগলীহঁতে দিয়ে পূজাটো আমি ভাল এনে কিমান বছৰ হৈছে আপোনালোকে এই পূজা যে পাতি থকাটো আজিলৈ প্ৰায় 6 বছৰ হৈ গৈছে আমাৰ দেউৰী হৈছে তেওঁৰ ৰংপি আৰু সিহঁতে গ্ৰুপ আছে এইটো দেউৰীবিলাকৰ গ্ৰুপ আৰু আমাৰ ফিনি কামচিং কিছু এই সিহঁতৰ গ্ৰুপৰ পূজাটো সদায় বছৰে কৰি থাকে হয় খুৰা আজি পূজাটো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব নেকি ইয়াৰ বিশেষ বিশেষকৈ আমি পূজা লোৱাটো হৈছে থান অংকে বুলি কয় আৰু এইটো আমালোকে এইটো নাম থান ভাৰু বুলি কয় থান ভাৰু আৰু সকান্থি আৰু ডংকা চিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ এই এৰিয়া হিচাপে বিশেষ আমি এইটো পূজাটো পালন কৰিছে থান ভাৰু তাৰমানে 30 কোটি দেৱতা অংশ আৰু এটা আছে খৰকান্থিটো আমাৰ আছে খৰকান্থি বস্তি আৰু লগতে ডংকা চিন্তুটো আমাৰ বজাৰ হ'ল কি কাৰণে আমি লোকলগীয়া হৈছে আমাৰ বজাৰ হৈছে ডংকা চিন্তুতে বিভিন্ন